waishilizi wanzani wa hele dawa la Tropic FM la station du soleil into sana salamu do za hanyo riwaswiri wakati wa ufungua mikataba ya kawanda yo rarenga na sinyanyi bo mungu yari hansina muo wanono shukra na himda leo mfumbili tarehi mfukare ya avril mahazizili na 24 ngekifiao haruma e ramadhani garjohuma biani kako zijohu jazjohu kasirini ko zijohu tsatsaya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi hau husi shiwari ya uhadile ladhmuri mikeni ze haki za kibinadamu borjunrao haruma ze studio za hatu hunu mani maini borso handarambe inate de la republiki ya Singani tosa na salamu do za hanyu sitinku ya habari za Komor yesitikao si huiste wohuriste ya habari za Komor wandikao si ufanya hazi batima ngarenga we shaba ngamrenga shaba si unamina madam Beno Swahiba Alfa Mzembaba wa he Komor actualite habari za Komor Badruddin di kopla Badruddin manzishi jibla dawla Tropic FM Amada Mohamed di Kero Abdallah Ali Najim grand notable Abdullah Maisha grand notable Marseille mzee wa hatu alimbaye Bordeaux grand notable mama Ilma Paritina Mada Swalihi Paris madame docteur Dada Marseille rimambieni uka kozi johu jazi johu kasirini kozi johu tsatsaya studio kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asihazi hauhusi shiwari hauhadile ladhmuri mikeni ze haki za kibinadamu mada ya handani garjo dhukuru eza homji wa Singani ikao yode mada ikao mingoni maze mada za rihansi banu wazeye wandi hawarengwa wafungulwa wafungulwa je ye kontranda ibi ezo Wasingani wahundanda zibi warengwao ngwarengwao hasiba bondongo hindini wasa warengwa wakoza walio harumaze la pitali watsobuliwa waroha wenda watimizize swenza hao yode namna rjo mjimdisa rimambie nukaya eza pare hanandazi tosa na salam bal perdu gratuitement yehindi na mhensemba biyo partager émission mada yabili garjo dhukuru mawaziri kao wahimilia mhu wa dawla fakhamata rais colonel Azal Athmani nane madirekteri riwambie ukaya usikuwa digo jao na mswali harumemi jimi tukufu ya hanyu baka mjafanyile mhu wa dawla marongo mtsije harumem jimi tukufu wa mtsuje mjamu mtiapue mtuzifanya hauke dawla ngiyo na taabu ikao kazi parehaniha makatindano wayo ngaba ndogoko katsukiri abadani za tsukiri no hasibabu ndanyi msije nswaidi mbare msiri mtukufu wa mituje na mswali haruma miji ya hanyu yo migoni ma imada ya panga wa mpango wa hatu ikawa siwamba ngenyao Ramadhani ngarjo dhukuru he namna kaudo ya bira haruma ya juzurul kamari muntahida imada yane ngarjo mwabianu kandizo ya dawla ya hatu ya tedelani fakhamata rais baadhi ya wandu ikango harumishi hao haruma dawla wajipanga ngo amini uka 2024 ngo abajuhenda madepite wao ngabo janibu ya he maopoza wajote yaze kandidaturi washindane na dawla yule dawla do ambao rihisanga si confirmer gari mwabio nyinyi population mrambue uka la Tropic FM la station du soleil nrabo au kweli garjozi ona uka 2025 ngabo votiza madepite endizo wandikao ngwade mao colonel Azali Athmani wandikao wamba kabajaro wa vote wandikao ngwabo kabati dawla wandikao ngwa amini hukaya ngwajo mtu wa colonel Azali Athmani 2024 dawla nge walindao haruma 2025 walindao haruma voti za madepite nao ngwa amini ya dawla hukaya ngabo wandikao ngwajo participe maopoza wanjie si Tropic FM lazima urimwenisene ze kweli tosa na salamu ngenyao garinjao haruma imada ikao zitumbi zijohubuhua na huishilia paysage nuanande makangwa rongo wao hunu inate de la republiki ya Singani leo mfumbili tosa na salam ni mkohanzi hanai mkohuduga sitinu na manzihe dhura ya hanyu shangar amini uze hazizinu ngari kubali ukainde bahazi ya hatu
na singar do zitekeleza riombe Mwenyezi Mungu malaikao do ranzo rende ni manzi hao ndo ahlan wa sahla wamji wa Singani ule 24 mars urem pedali urem pedali baadhi ya ikaonga josubuti rabe de mwatie ya Singani kwa tsaka huona hadito jema hefturu ya kanza ifanyiliwa president wa Heseni hasibabu hinri wa amini hukaze natija za heze voti za tolwa le 14 janvier waonesa hukaya ngabo kandida hauma kandida wa hao zena natija hizo kazi jawaziwa minuhu ngabo baadhi ya wandu ikagwa aminiu harumo mji wa Singani ukaya wavoti mru wavoti wandu na mwishie ezi walo hizo kazi jawaziwa hata vaongo na usiu utukivu makati ndanu ayo wa frontiana na ile jeshi resistance yafanya rishemeza mshemezo baadhi ya wazee shefu wa mji walala prison husita walejeziwa ngari uzisao eza parehana hindi esinganingi yo prison jusqu'à maintenant lam faida waze wa hatu ikaori kahombadu wa wachililiwa wahaja faida parehana hindi okay singaningi yo prison gamjomwa biane mana na bangi yo prison ni mlobonze wa Singani na muziso walondani kwa ebada mfungulwa enganyi wandu hindi ranyiro wandu ikao wafanyili wa list wao maafishe zedalilu ngamjohuzi onabanu ngamjomwelezani bwa tukufu mlio bonze wa Singani hau people ya Hekomori muzise mwana mzima ya fumwa yafanyila operasyon aminiu kazi operasyon zabanu gizo move wakati ngaromba Mwenyezi Mungu yabehe rehma haini mrulo la pitali mwana woyi owanruwanu waondane na zihiro la huro haikamgu abende wele watimizi ame mwana wengu laliwa ni mamiliteri rizamba yabo daula wa amini uke mwana wei bandia wa mlalio mamiliteri abongi ona tafsiri abonge prison abobo wa Singani watukufu yemchilili waje o warengo oje hajo hanze mwana oya rohe shuni pindi makhsusu rimwambia oni arhamia hahi jonze mwana oya rohe na mpartage mission enga nyisiri hukaye mwana soin ani otabibu afanyu wao nguo kolebo ayeju enga nyisiri hukaye kahala wao gujo wasili hoda honi kamtu amin hakangulaliwa ni ma militeri mwana nyasi swadru wasufa madi shimeji wangu ni amini ukangabo mtoso ikawa haini simu wabu wa Komori watukufu wanzani ye huenda hafanya zihiro Dar es Salaam wakati ucha aladhimu ya rohe hafanya ze formalite zonsi pia hanjia harma frontieri yaboe kidaula yaboe kisharia ikamru hashilie frontieri hafanya ze nongo ze formalite zonsi pia hende akanti shombo shidi ya rohe wakati Komori la Tropique FM la station du soleil ngari amini uzino rambao ho utukufu wakati Komori uhashilia frontieri nyirwaji harengwa yabo ngeho mihononi hahe gendarmerie makati ndanuayo uwade umreme ngwanzo ende yaswanye wo wabili wo mwana wabili wasingani watukufu wa Komori watukufu mwishie zera aizatu hakasi hamba kozi jo just jo kasirini kozi jo tataya studio kadhahir ze mikronga za Tropique FM ngazi pepe au Unité de la République ya Singani asihazi hauhusi shiwari ya uhadile lazima rimekenize haki za kibinadamu ngenyao wa Komori wenji wa Singani waume washe walala ze prison mifumo mili ewachilili waje ngwa pointeo yabo Singani ngio prison ngwa pointeo jusqu'à maintenant nam benuendo mkihashiri mjue ka la on est là pour ça on est là pour montrer on est là ngwa wenda we pointe yewa ngwa wenda we pointe harume mahakama ya Moroni tosa na salam
mashababi wengi wasingani wasuka uamini watu amini homtolo heze natija zila watukufu kwa wamba no makandida wa hao kwa yato waziwa hata zinatija za tolwa de zambeni bas eza president Burhani Hamidu ngabo wakaude ile makandida wandu wajaka singani unumji wa demokrasi makandida wao pia wavotewa wamba zinatija hizo kazi waziwa karja kubali wa frontiana wambe daula kwa naunjia hunu vinro zibiri nai kartuju wa Tropique FM ngabo vanywa listi ngabo listi liyo homiononi hae daula ne katama daula de hifadhi ya hatu ya wanazijana washe waume wasingani wakati prison wa prison ewa tolwaje owa roha na muzise babanda ha enga nyinda wasingani ye mkazi wanda zengo izunga zijiriwa harumo mji wasingani haruma ejuzuru kamar muntaida ikao imakati ndanu wayo baadhi ya wanu kwa tsujo de place ujo kamade abo ngutilo haruma mbele asimkini ya parso kawaide kinanziwa gujorengwa ushahidi nao do aswadru ngerdo kansibanu relezane namna inu watukufu wanzani yabonga rungo zao owenyi kufanya ze listi zino abanga rungo zao walone mahakama ukaya ngarungo zao walo karibu nezi ukaya na mtunde ba omji ufungwa omji ufungwa yo ketina hunu ze example na toa banu zode ze kweli za kanti torhan wa karhan ngabo wandu kao kwati wahara sha ngabo walo wahara ukayindi deze fami ngari waba Mwenyezi Mungu wandu wakangwa o haruma zela pitali remana ya fuma woi remana nyasi swaduru hate gendarme umana nyasi bai na wahundane na ununu bi idhnillah shangaroni sawoka enyi mafungulwa wazee wafungulwa enyi wazaze mafungulwa enyi makawa shetani enyi makahanda mwanzi hao wandu ewo mjingu na mnaje nyi mafungulwa mtikena amani chofikabo mfungulwa bahi enyi mpwenteo nga mpwenteo hatandi tosa na salamu yode aya hangu na kanza nuonese ukangabu wandu kaukatu jua zinu nambao baadhi ya wakomor watukufu wajunda obonze na baadhi ya wasingani wajunda obonze ehelo mji wa hao ulio ukangwa ojao en prison yo madaka utikanzani traité ba no harmona dakika haruma ze vision za hele daula Tropique FM la station du soleil rilawa haruma mvao watukufu wanzani ndizo bo wakomor watukufu gabo bando ya hema opoza ikao gwari aminiu kem huwa he daula فخامة الرئيس العقيد عثمان أزاد 2026 سامحني le 26 mai 2024 kati rais wa daula baadhi yao maopoza ngwa bao na baadhi walio harumwe daula wazingiza fahama tarais le 26 mai 2024 garjo muhansi kirasmi mhu wa daula izorloni zo zitanziani rongo mbili handani mwishia izo humedi msaidi ya zamba waziri de investiture ya le 26 mai 2024 et place wajoko hansi maraisi no wajeni wajoko hansi kirasmi Colonel Azali Athmani nrabo hazamba ukajazamba hazamba yode zembiwe daula wendao daula ya hatu ya bili ze voti za 2025 ngwa amini ukanga wandu walio haruma ye juzurul kamar maopoza mababako wajoutia ze kandidaturi zao za hema depute daula ngwa amini ukangabo na si Tropique FM garremao rimambiani karihana nusumbiani garuzisao enyi wandu ikanga mle wao ema opoza watukufu makandida wanu ikanga muamini kao mwendo wa hao ngwa amini unga muamini
ikanga muamini kale jundu wala walenda haruma ze voti ngamkubali ukaya warende ndo eizo kweli ngabo wandu walio haruma echanibu warema weyezi wajohamba haringwa wendao haruma voti za madepite na waambia wakomoruka zila zirengwa na zora aibu wakomora dhimu muheti zinu arshivu ye daula ngo bazao wandu wa madepite ukaga bajoro voti 2025 na we warema we daula ngo amini ukaga wajohenda haruma ze voti za madepite ila washaka ekweli haundabo enga mjohenda hukamna hwenda bamwambia wa Komor ukaya babiri mseto le 14 janvier hata ngamonao ezajiri harume miji wonsohanza lati omji wa bata itsanraya wajili ya omji wa sigani usiku jana haujawa wajue hali mingoni mwe miji waswale la nsiri hunu waje wajue mji wa sigani hali izo rakahanza rimwambie nuka ze delegation za hemiji holi honde zinamba ze tambuzin wafuma wali warengo wao wato usubuti hani mrungu ngwabo kandaba ha ye miji ngetongo hujajua singani hali bata ya itsanrawa amini ukaya wajua partage ndaona wa msiba no mji wa singani yabo siwaze miji ya sawa ya dhukurula hunu sibirlia dembeni sibirlia mbeni sibirlia nsujini sibirlia itanda mjini sibirlia ntini mashongo bata ya itsanraya pia miji yongwa amini ukaya wa partage wa msiba waha unaona mji wa singani na ngabo miji kangwa swaliu wazima elansiri haruma ramadhani makalima mejinga tokele yao tosa na salam ngarunganyao haruma ze voti za hema depute gamandao gamjonjia hau الدولة جملنا هوني نامينغا مؤمني وكايا ومكاو وكينيومينيز wandu wenza hikma ngam amini ukazembi wazendao gizona maana bwawoju gizona maana ngam amini shanga mrongozo maudu wasioja wafanya artikli ya saya yo kiri garabula nao hauka 2019 yezino ngamonao kaihimisa madepite kabaja kata opozao hata mahamitano mimi ngamaboka nyima depute makaurenga zemalizila msujina na jua ikaga baka haki au kabacha ka haki haukaini lua ya vote wao kutoka hamba wi ngabwe manaye ranya ya hundra hindi ele bavu wewe wabewa depute wakauliwa plus de 2000 euros ekeshingo shiheya wambewi ekesukari heya wambewi ngezila mali wakauzirenga zikaza kweli haunde Allah alabu ujua Mwenyezi Mungu abangeri johanza ikangaba ndao ngaba ro vote za madepite 2025 shala kula hali ala kula hali ritike madepite wawi à l'assemblée ba ila keja parukiri haruma dunia daula hatunga mrambu wao kamjaparu isha madepite wawi wi wokano haubadili mwendo enga mjohenda haruma ze voti eizo kweli daula ngwa mlinda oni daula ngwa mbao na izo ngar amini uzori mwambia oni rihansi ya madayo ngarendele yao wakati wana minuti riko kansi wanu ili ritimlatizeni wakati mke au makinifu ya Ramadhani bwa Komor ibirinai shoha Mwenyezi Mungu biidhnillah ngaromba Mungu ke ibada rafanya ya ibada wa Komori wafanya irengwa ikamgwa benze shangabo za tawa haukayo wa Komor kwa jafuga Ramadhani hamu wa insafi taula wakataba mwenje ndo
daula kwa jaoni homwenje hata ndongoza tabisa ya population ya Komoro hakuwa mwizi mtukufu amadaunu ikao Ramadhani ishishihanai kabaja kamwenje kabati mwenje pati johe ya mrubanu urongole daula hamba moroti yabo ibiri nai sidoro ambao Tropic FM ukakabaja kamwenje kabati mwenje abwe Ramadhani yakaanza majabarafu kabati mrajo subuti ambe hahulu kilo 4 za nyama eka haiparisa ila nyama haundu kilo ndaru zamfi hende azitia kabati mraka usubuti kabati mwenje haruma daula ngabo doza la mwenje libirao abuko johunda mru ya heba uniambia ukana daula yoni hamwenje daula haa ze investiture zifanywa ne serikali pare ngari aminiwe mbabiyo ngari aminiwe na usengevu wa bei na wesha hulashika Mwenyezi Mungu ende abe rehema ya abe hale furia pa mwana makantona Kamardin ndunga wa makatiano le bolingilo hambu le bolingilo Komoro Mwenyezi Mungu abe haze rehema kaunu mwezi mtukufu wa Ramadhani ahansi shekatabu eraya haono bandi ya jua kali kao kalija parorema harume juzurul kamar unumwa hale jua liwalao harume ntinu Mwenyezi Mungu ngujo hifadhi ya wa Komori wenji wakana bezwe gwana bezwe huna majala rafu sho walono mwenche wajua ushinda wahuleze motero wansoma malaoni hao ya bodu wandu wa harumisha harume daula zode ze kweli wao zireo zao zikakongeli zode ze kweli wao emaji ya la glace wakahuno zode ze kweli wao zeju wakazifanya wazitaru akawa kana moteri za hao haruma ze consommation za hao haruma mishahara ikaudo waundao sio lizodongo mwabiani bo maranyi ya mdungao zoni zodongo mwabiani bo maranyi ya mdungao wandukagwa ende sawe daula wandukagwa nzo ende wa toe daula ino kana na mwarasireye engo mbeha oninda o waliongo mbeha oninda o joko mbeha o wanzo toe daula ino joko mbeha ndau fatibatani na mafele waka na mchino wa batwalifu yude namne Komori yeshiwe makatiano ngarongo zao wanduka wahimilie mhu wa daula fakhamata rais Colonel Azali Athman al-Ankid Athman Azali mawaziri madirekteur ukamtsido fanya ye fulu ila nswaidi bakamtsina ndongo mafanyilie daula kamtsina ndongo mafanyilie mhu wa daula shatsonga baliyo daula haba haino nuru el fatih conseil privé gamjo samba abantu clair honnête sho emana balo daula monao mbio ya zendao nambaki harume miji hanyu mswale idi parce que ingam profiteo ndogo zinji kamtufanyile mwa daula siasa nrabonga mwambiao nrabonga mwombisao ngarjo uzamba tukufuanza avec la respect mawaziri wa tukufu mwende sawe daula ino ngamwambiawe mhu wa daula nrabo ngabondongo chokiri zinji harume daula ino kabati chasi lazifanya hao clair kozi johu just joka sirini kozi johu tataya sojo ka dhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao hunu inate de la Republique ya Singali asihazi hao husi shiwari hao hadile la dhumuri mikeni ze haki za kibinadamu abenge ze joho ne ze juba na mwele makenti arume mijihanyo nswaidi mdo receve ze population yarume mijihanyo mdo wambia kengarando aruma voti mdo wambia kengarando aruma voti za 2025 za madepite wajon votini mkena majorite à l'assemblée chatido ujua mhongo manye mdo jamtsuje wetale ze point ngari mambia oni kakamsitie point
na mbaki arme mijia hanyu mfanye siasa. Hizo ndizo Nuru El Fatih u conseil privé anzao, hizo ndizo muwe daula anzao, mwekeze kaatini kwa wizara seinu ya hewa ulozi neledima kalchukiri mnyongowe shatimi shahara bare nswaidi ngamjoja msuje la Tropic FM gari mweshelezao nika ula mje mtukufu wanadamu ngwao ngwanzoa kenti ampe harume msiri wa hatu wa rekenti riswali yedi ya baraka msije na mfanye siasa na mfanye zoma mbilo mfanye mnome wabo kujanome wabo bahari ngojodo heza vitrintente bahari haba hainu ye pare boye batio pare moroni gofanyo zile ramfukare bahari ngojodo ndambio wecha double kinyota bahari le garlao kalsina numero bahari ngawa harma klimu zoni zoranzo mweshele zizeni watukufu anzani yode namna ya Tropic FM ya kansivano rongo zao wandu walio harume daula nema directeur généraux ukainga mrendo unayi nga mrenda unayi ye daula hatuba Komori ilibi kwa tsuhilo walibi wa Komori wakaunja harma Ramadhani walibi wa Komori wa hisawa ya Ramadhani ya daula ilibi ngari shukuri yao amma ngabo izidara za serikali hamaya aeroporo mezimi nane kwa jaliwa isho itiso ngabo idara za serikali wafanya mezimi nane la aeroporo kwa jaliwa isho itiso wa Komori mru wa mandu wongu yeshina mnaje wongu yeshi uje wimwa atukufu gamina uyakini ukaya ekati habano mionda nifanya objectif kamna huone daula wende baba hanu itoti mahala walo pare na minga amini na minga mshukuriyo sida uzia ho hamba ukae pare atilwa moroni atabajini wabiri daula zinjibanu kwa jaziti ya shukra shana rikana action tena sharti karma mitwala ya uhensi cellule ya hema bavu nezisiwa bangara nzorre vote ya madepite vao warema we daula ngamba ukaya zila zibiri na iga na huwazi akabanga mtu kanza mwende kakweli ya mkomori de sasanya mkomori de ulio maskini mkomori de woni hona hii mkomori de ani de ulio haruma choramuo abanga monao ngari aminiu ukaya ngabo wandu kao ngo harume daula hiyo yaziao maposteri kwa tufanye za wajibu ngari amini ukangwa mawaziri walio yabo kwa jajo shinda wa hunsanya wanadamu mongo miraro harumo mji wazaliwa kwa jajo shinda nabo ngo yabo ça fait 5 ans de pouvoir izo ndizo ranzora ambioka kangaba nzo wende mbio za daula ya Nyirwaji ya jeunesse Nyirwaji aina rinjenziani dingo Nuru El Fatih mtukufu conseil privé na rinjie nziani bami uzambe kenga mi Marseille tsambe kawa na damu ndawan mawaziri wan kwa na hufanya ndongo ekeba directeur général ndawan kwa na hufanya ndongo garjo foboni unu shekenga bombina ana rinjenziani kwezi watukufu wanzani ekenyi mlo harume daula anyi manzo mtoe daula nganya bisora ana rinjenziani shambale barnamaji mbalie mipango mbalie kheri mbalie ukweli akari ono wenji shana rinjenziani na rinjenziani be Komori isenge kozao
ezafanyishia ngari shukuri yao ngari shukuri yao ezafanyishia ngari shukuri yao Mwenyezi Mungu ezafanyishia titi shaike kweli daula hatu kwezi rangu 2016 atamje muhonde banu matushinda maoni hamwenje 2016 hata 2024 angabo itiso mwenje omwezi unu simwambia liko mwezi unu muwa he daula ye uomba Mungu ye ufanya zijitihadi atoa zemali ili baoni wa mwenje iliwa mkomoria bahile o kinyume na minga muamini kaze mali jitolo Ramadhani isa ngendo ya hisa wallahi wakomori wa nshi haruma hiza wakomori wa swali haruma hiza wakomori majabarafu ya hao ya kahiza ngojo na mria je alibo hao mri ya hime yambe mbatani ya unumaka mjaona zila mandari kamjaona zila mandari za daula kufanya haruma miji maana kabaja yuka nafasi majaka atukufunga mzio bano ni mwabieni ukaya ngamreje hizo na hamba sioni sabanu ka omji wa sigani kwa prison si uzisa wale jeziwa waze wa hatu ikawari kaomba Mwenyezi Mungu alejeziwa rishukuru ya daula bwa walejeza emlejezi wache emfungulo zabari owenda owe puente wandu waume wandu washe haini mfumsano engo puente o zabari hindrini eshita wao hindrini enyima baki manzo mtongo urengwa hamzima wasingani emrende ezabari mfikirie mbabiyo ni wasingani wa Komor timikani era ayin muzise makalimano enga mina haki au sina haki ntionesa mwana mzima yafumwa uliona à l'âge de 17 ans ngulaliwa ne gendarmerie haruma la hospitali ya Dubai riamini ukaze suenza hunu raha kabati hatabu za nchida yaro ze familles johanza ke mwana yarohe ibalitolo shanga bondo ngoko sha ebujobuliwa yengu hansi wabo hatandi ngone mema suala riuzisa valio wana mananyasi yarengwa Sadru Yusuf Madi harume frontière ya kanza yende afanye soin Dar es Salaam tous les 6 mois ya ufanya soin gomhononi ha gendarmerie ngaruzisao wale jeziwa ngaruzisao wanzo arengwa ngaruzisao wafanya ze list ngarimuzisao ni mlo karibu ne daula ngarimuzisao ni nyorukao ani zenogozinu zimpasani zilipasa densi akayu ndongo ya Komor de mabavu do mji ezabari eshita wao hindi akabanu babiri dega magari ya tilo amro izo ndizo nzo ziliba rijue wandu wanu watao zabari engas jo hisandi Topic FM ngaruzi sao ebahi walio walona ziharara wazunguli yao wachoma kini wanzoa tsaho mshtama wa hao wamuyeshi walio watoa hara manao wanzi pia ngwao eja uhatandi Topic FM ruhunsanya ariuziseka ranyuma lejeziwa ranyuma ndomwe puente roa fungwa garanzo lijue roa koza walio haruma zela pitali ikaunge bidiwa rohe wende wahunda nena zihiro maudu sojerambe he karsomba Mwenyezi Mungu wandu wenji wajozu jisabanu banu Topic FM ngani banu kamtsongo kwambaze nogo ikado jiro haruma lejera omjini ha shainde evenement liyo haruma mji ile bonsi juu bali la risasi rione se daula hatu mawaziri ikawa uja enswaidi wa swali yaidi kwa mjini Mitsuje na mbaki haruma miji ya hanyu mfanye siasa
mlekezi muwahe daula siasa mumjimlise ba ndongoti do kahuva juba haujoho garanzo de ba komsiri hatu ampe riswali unome wabo kujambila uje udo swali idi msuje unome wabo ne muwahe daula ulekeze daula inu we wizara wahe omwenje lekeza we wahe maji ulekeza we waho msomo lekeza we wahe ledima lekeza haini wizara abo mwae daula ya mhansi aji apua evye mayo hamrihani shati puenza uswalidi etswaidi mbali nga mwanzo mke atuprene mwae daula ni mruna bako hao yafanye siasa hao yaswalio hao rebela mada tosa na salamu ngarimbushiraoni idi mubaraka sumu njema ekanzima ekambili dezabake kamgwabenze nimjihunda obonze nimjihunda hunundani ngari aminiwe makalmanu riambao ukazindeziliwe makatindanu ayo na Mwenyezi Mungu ngujo nusuru Komor Mwenyezi Mungu ngujo rinka khair Mwenyezi Mungu ngujo rinka hikma ngujo jaileke ibada rafanya ibada ifanywa wano wa Komor rwalio bonze rwalo hundani nema Islamu ntipia Mwenyezi Mungu ngujo raze huria zahahe ekamgwa benze nsinu rione njema rione mwenje rione lapitali rione metro rione ze tramway rione ze entreprise ekamgwa benze wasalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nyimanzo mtoe yezi ekambalania njema mgugujo mkamilishani nyimlio ekambalania njema ngamlekezao ngena mkensi kambalania mbi na mrohe uwanzo wanjie hania ya insaf ekanyi wanzo mjie gawo mzima abo hawaili wa balaniambi msinjie yabo wasalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh